Kublai Shuni Fibro Session Part Tehakan ni ka video bentang an pin batai kam ki balai ke bere po ka Delhi Police kepada jungi constable te nomor kibun ki bakalish pangkane te yo ki don napeng jo pi ki bakwa ban apply nam ta kini ki post po ka Delhi Police Constable te sngab ha ikini ki batai hadu bakut te lada pikwa ban apply ne pikwa bisa sutu ikita ki junon kam ki bede berkane te po ka Delhi Police Constable ka ba ka exam penlong lamba ka SSC mau kada jong ka Delhi Police Constable te kane ka kelas dang ka registration nam ta kane ban khot application kelas dang adu shitrik September bat kan kut haudu live ho tarik jong September te kapor kanang don por kumba artayo ei te lada ko abna apply sa apply lamba baik SSC be lada ada ban registration lupa fish log in be ada log in kala don ka notice kepada jong ka Constable Male and Female and Delhi Police Examination 2023 sa klik nam tu pendabiang na submit kadur bat ka signature layat beng gumjui entai ka jing pendap te ka subahan pendap te shwa pin apply te sa ngaba page ke video benakut di kijinon kam ki bede bat kane te ki ka tarik ngala ban yathu ba kandai ban register ilade kadai shitrik September do live host September ka last date kan mau dap ko apply sa apply no koloi kanang don kapor te ka schedule of computer based examination kemud ba exam nam ta kane kan dehu banai December arjar apply koloi bha ka exam bade te ke ek junon kam nam ta kane ka hat ka snem kita ki borok ma mardon kam bet pulit mo te ka ha snem nam ta kane ka de khat phra du live post snem nam ta ki SC ST ka de ajing sha ka de khat phra du option te plus san snem nam ta ka relaxation kan long no khat phra du live post snem na po ong lupa bet ka age relaxation te ka qualification bade pass class 12 pass philala ban apply no class 12 pass dim long khat pra la post name te ka hat bade ki open category kade be shispa new post centimeter ya ki ST category kan de be shispa nru phusan na kom tak shinrang shispa san phusan nam ta ki kentei ka hat mo centimeter in centimeter kan mau ba la fi ko ban apply e gibadon NCC kinyo bonus point kat kum ki certificate ki jong phi bat gibala dep degree ane post graduate lane any diploma kinyo bonus point biang bonus marks kin ai bonus mark lengba gitu la fi first class second class ane definition distinction kin ai bonus mark nam ta gitu te kandon ka adep ka jingmare te kandon saka physical test berka measurement test te gini datang qualifying in nature kandon ka 1600 meters race pendep hapo ka new minute nam ta shinrang pram minute nam ta ikentei nam ta tater te kadon ka long jump and high jump antara pro tip hi te ka exam phya ban le phai choi ka exam sa poi hekine baro te nam ta kane ka free batch ma by registration non kamre ki total number of posts nam ta kane ka constable in Delhi Police kadon kumba inyo jar sanspa sapunyo post te jogi kentei la ka jong ki shinrang la ka jong te constable executive male ka UR kadon jar nyos pa so pra ki EWS saus pa pro pra OBC as pa so pra SC nyos pa khanyo ST R pa so R baro kalong total 1000 saus pa san fly te ka ba phila ban yo kalong me thang ka ST category as pa so R bara ka UR category R jar nyos pa so pra lada bi ko ban apply mo te kane ka ex serviceman mla ban yo R pa ando peru nam ta ki ex serviceman then again ex serviceman nam ta ki katu ka we por lice pa le penyo ka turuk himla ban apply then constable executive female nam ta ki female UR kadon sejar sanspa R post R spa anru phra nam ta EWS OBC shispa sawar SC sauspa R khandai ST shispa R pho te baro kalong R hajar sauspa khandai phui post shinrang kan thei ki bala ban apply ma gitu te ST shispa san pho kan thei bat sejar sanspa R post nam ta ka UR te baro kine la khinlang kalong nyo jar sanspa sapunyo post baro bon bhai post tip ka tulop kalong ba kadai ka pay level 3 kadai R4 nyospa starting ka pot training phila banyo R4 nyospa and then dala training bade kan don saka allowance ki diarne allowance ki baro phinyo ki live 4000 ta mei live 4000 live san maybe kumta kum ka jing he ka allowance ka jong phi kumta ka poi te andala deb bikine baro te kan don saka exam CBE computer based examination kamande ubnai December dala benta kan saka physical endurance test bat ka measurement test te nam ta ka exam ka center ka laban dewi po Meghalaya center marka penyat ke SSC henre na kam ta ka physical endurance test phaban le sha Delhi kemamo namar kan penyat ka Delhi Police te mud ba
they will conduct in Delhi only. Tang hapo Delhi te lada phi ko ban apply phi phin lei support Delhi nam ta kane te phila ban apply lada phim tikana ban lei Delhi ban lei mare te nai apply mar kaman toin mar phinum lei te Delhi mar ka nam ta ka jing mare physical test endurance test measurement test jing thau boro kandai bi hapo Delhi region mar ka penyat ka Delhi police but ka kamro phi ban tre be support Delhi be phinum yo shwe only in Delhi region only but kan mau ba nakam ta ki senrang ki bala ban apply ki long ba ki deban don be ya ka driving license LMV driving license nada phim don driving license anum kinisha reject fi ha ka por physical endurance test kinisha reject be don kam be ya ka learner rom don kam be ka LMV driving license kan mau ba is very important nam ta ki tu ko man apply kan mau ye ki senrang mau tangi senrang don kam ya ka driving license ye kan thei klemong ra tangi senrang te lada phi ko ban apply phi ko ban join ya kane ka post ka balaj te sa apply ka last date ndai live pho trek jong nai September te ki jun kam bro ade ban batai hang tu te lada phi don biang ki jing don kam e ban use as comment ngan sa page kita ki jing kwa jing tip jong phi bat ngan sa reply ke badai ban reply te tang ni jing tip khulish bun